ndagushimiye ko ukurikiye Burashari TV. Wewe wakoze subscribe, Imana izaguha umugisha. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Ngo niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe ukijya kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora kiza ku mwanya wa mbere ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka tuzadutereka ku isoko zose uzajye uzibona. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro Nigena Emmanuel Burashari cyangwa Burashari Nigena Emmanuel. Bimeze bite rero? Uyu munsi aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Uyu munsi none tuje kureba imodoka y'agatangaza, ni za modoka Starlet. Ngira ngo urimo urayibona ko imeze. Ngira ngo urimo urayibona ko imeze. Urimo urayibona wowe muri Rupango ni kwa Starlet tutubitse. Kwa Starlet ni imiryango ibiri. Rupango ni ushaka imodoka y'imiryango ibiri urabasha kuba wayegukana kugira ngo itazigere gucika n'umunsi n'umwe. Igihe ndi bukore ni ukuza kwinjizamo imbere inda, hanyuma uze kuza kugendera. No kuvuga ngo niba ufite miliyoni 3 n'igice, bivuze ngo miliyoni 3 n'igice uraza kubasha kwegukana cyangwa urabasha kwegukana imodoka nk'iyi ngiyi. Gusa ikintu gishaka kuba cyakubaza mu buzima ni ukuba watakaza izi nimero 0788 4974 23, kuko imodoka yo ntishobora kuba yamara iminsi ibiri. Ndakubwiza ukuri kuba gucika byo bibaye akakanya. Ndabizi neza ko ushobora kuba yagucika. Kugucika ishobora kuba yagucika. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora rero kiza ku mwanya wa mbere ni ukwihuta ukajya kuri banki ukabikuza amafaranga, ukayabikuza ku buryo bwihuse miliyoni 3 n'igice. Ese wari uzi ko tushaka kuyamanura tukageza ku mafaranga ufite? Amafaranga ufite ayo ari yose uri buze kubasha kwegukana iyi modoka. Iyi modoka nziza, iyi modoka ikiri nshyashya. Ni ukuvuga ngo ni za modoka zikiri nshyashya cyane. Wowe ukurikiye neza, niba ushaka imodoka ku buryo bwihuse, ukaba ushaka imodoka mu minsi itarenze ibiri, iyi modoka ntize kuba yagucika. Ntabwo muri miliyoni 3 n'igice, ariko nshaka kuyakatura nkageza no muri 3, cyangwa nkakatura nkageza no muri 2, cyangwa nkakatura nkageza no muri 1 n'igice. Amafaranga ubu urayabura kugira ngo uyakure imodoka nk'iyi ngiyi. Ntabwo ushaka kuyagura, ariko mbona bagusuhuza zacu tugiye Burashari TV. Zazi zavuze ko zitazigiye zituvaho, zimwe zibera muri Amerika, Canada, South Africa, Amerika. Rero ariko tuza mu Rwanda, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, abitwa ba Claude, abitwa Batsinze, abo bose abitwa Banita, abo ngabo ni babandi bakurikiye Burashari bakavuga ati baba baraguze, abo ngabo bagahita bakora subscribe. Ni ukuvuga ngo rero niyo bamaze kujya kuri Burashari TV, ukora amarata kugira ngo ubundi ukajya ukagundaho, hanyuma bikaba byarangiye. Ntabwo aka ni kakazi k'umuturika dufite muri mwaka. Noneho wakwinjira imbere kugira ngo imbere ubashe kuba wareba imbere hayo ukuntu hameze. Urabonamo imbere ukuntu hameze. Reba, urayibona neza. Ifite salo nziza cyane. Nakubwiye ngo iyi ni Burashari TV. Burashari Special Technician. Sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo urayibona ni automatique. Ni automatique. Ni ukuvuga ngo ushaka kuyigura uri umugabo cyangwa ukiri abajene mariye, hanyuma shere wawe akayitwara, niba ari umugore akayitwara, niba ari umugabo akayitwara. Ntabwo igoye iyi ngiyi. Kuko ufite uruhushya rwemera gutwara imodoka. Niba ufite uruhushya, iyi modoka ugomba kuba wayitwara, ntabwo bigoye. Kandi none icyiza cy'ino modoka ntabwo zinywa. Niba ugize gutungaho moto, inywa nk'akamoto neza. Ni nk'akamoto. Wari uzi ko litiro nk'ebyiri zishobora kukuvana i Kigali zikakugeza i Musanze, cyangwa zikakugeza n'i Gisenyi. Litiro ebyiri zonyine zishobora kukuvana i Kigali zikakugeza i Musanze, cyangwa zikakujyana n'i Gisenyi cyangwa hose zakugezayo. Nakubwira ngo amafaranga miliyoni 3 n'igice turakatura tugeze ku mafaranga ufite. Iyi ni Burashari TV. Burashari igufasha kubona imodoka nziza, ikakufasha kubona imodoka ku mafaranga make. Ikindi dukora duhuza abashoferi. Ni ukuvuga ngo ushaka kuvuga ngo neza imodoka ndayimenya, ngo nkora perime ndayibona, ngo mbura akazi. Daciye mu zihe nzira? Wabuze akazi gute? Turagufata tukaguhuza n'abakire
ugatwara imodoka, niba uzi ko watwara imodoka neza. Kurikira rero neza, genda nkwereka nkuko nagiye mbikwereka, ngira ngo uriho uragenda uyibona, uyikurikire neza. Iyi modoka ntize kuba yagucika n'umunsi n'umwe, ntize kuba yagucika. Ni ukuvuga ngo niba ufite guhera kuri miliyoni 2 urabasha kuba wakwegukana imodoka miliyoni 2. Tuguha imodoka nziza kuri miliyoni 2 zonyine, ubasha kuba wakwegukana imodoka nziza, ya modoka nziza y'agatangaza. Miliyoni 2, ni ukuvuga ngo miliyoni 2 ubasha kuba wakwegukana imodoka. cyane sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo imodoka uriho uragenda uyibona, ngira ngo imodoka uri kugenda uyibona, wayibonye indani, ngira ngo wayibonye. Ndagushimiye wari ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Iyi ni Burashari TV, Burashari Special Technician. Daniel Karame.